Gogo washo lenye into ku-Ephesians 5:18. Wathi ningabudzakwa Yebo. ngombuso. Livesi lesi ningabudzakwa yiwayini. Liwayini ya. Wathi nawukhula undlondlobala uba netimvo. Avoid to be drunk. Yebo. Ngombuso. Balekela ukuthi sikhundla singakudzakwa. Singangena enhloko. Balekela ukuthi imali ingakudzakwa bese wenda tintfo letiphume endleleni. Ungathi khohlwa lo ungukona. Nasingakhona ukuyivikela lenkululeko. Protecting this freedom. We are doing such an injustice kubantu abethu. Kakhulu. Nesitukulwana sethu lesitako. Kwathini we are doing injustice to us ngoba nasitawubuyela emuva ukuthi siphindze sibuyele la sikhona khona la kude. We can forget about our freedom. You can forget about your vote. You can forget about leti mfana leti ANC seyitendile or government yakwa ANC yatendile ndelomnyama kakhulu. Elihlelweni namhla siniphathele sihambeli sethu lesibaluleke kakhulu Dr. N Fakude ngimake lolo tithobile bekunene lo wena imisebenzi leminyenti angisho nje ukuthi ungubusiness woman siyayibona iBasco nguyelo iphethe siyayibona iDizenza Mall nguye lo iphethe ungumnikati bekunene kanzi wenda imisebenzi leyahlukahlukene ulibhalile nelibhuku lelitsipheqedisi Humble Beginnings lapho akhuluma ngempilo yakhe khona ukuthi usuka kuphi aze abe la akhona ngoba sibe naloko ukuthi uma umuntu umbuka ucabanga ukuthi uvele wabanguloko lesethemba ukuthi namhla utawundlula lapha asatise ngendlule make useva ku ANC NEC Veterans League aseve futhi na ku National ANC Electoral Committee kanzi futhi ungumshumayeli weliphi lenkosi lapha eMethodist Church. Esihlokweni namhla ke lata sibuka ngileso ukuthi asinikete umlayeto lovela enhlitiyweni yakhe kuze ukuthi sibe ukuthi yini lasiphathele kona nalowo uNkulunkulu lamphathise kona make siyakubingelela siyakwamukela. Ngiyabonga mfundisi Mthali dokotela wami. Ngibonge lesikhathi leninginika sona ukuthi ngidawubingelela eMpumalanga ngibingelele nakumsakadi wenu. Ngibilengelele futhi umphakathi waseMpumalanga ngibikelele nasemabandleni lahlukile. Ngidalelwe eZion Apostolic Church ngakhulela eMethodist. Bonke konke kimi kusekhaya kulangamuntu wakhona mfundisi. Sisesihlokweni lesibalekile make lokumele uswete njengoba sithi isihloko sakho ufuna ukusiniketa umlayeto siphila esikhatsini lapho kuphuthuma khona siyelikhethweni ngamhla ka-29 kuMeyi 2024 ungumake webusiness ungasiniketa umlayeto nalapho ukuthi yinto longakusho ukuze ukuthi nalabanye labafisa kufika esigabeni lokuso bende ngendlela lewenda ngayo. Buka nje manje uyasikhumbuta la ukuthi ungene eZiyoni kusho ukuthi ubalance icobo empilweni ngoba abantu labanyenti bayasaba ukuthi bangene eZiyoni kanti iZiyoni nayo impilo sonke sitalele esintwini iZiyoni isintu kodwa leyamukele Jesu njengenkosi nemsindisi ngawo ke make sicela ukuthi sicoce nje sikhululeke kuze umlaleli lapha ekhaya nangabe abukela alalela eve ukuthi mbamba uthini umlayeto losiphathele wona. Dokotela Mthali nangidawuvuma
ukuthi ngidela ku-interview. Lokubalekile ngingakakusho ukuthi ngiseva ku-Moral Regeneration Movement lokukhuluma ngayo onke malanga. Awuveke. Enhla kwako konke lengikwendako bathi nabangi-approacha umfundisi Mkhatshwa ngakubona kufanele ukuthi above all else ngindako ngakhona kungangena kunhlangano lendawo eda ivalue kuyo ngabona kufanele ukuthi kube yiphathi ye-Moral Regeneration la kukhulunywa nge-ethics, good conduct, kutiphatha kwemuntu lolunga lemphakathi letha lo nasosebhizinisini nasosontweni but kutiphatha kwemuntu nje ukuthi nawe umuntu ufanele uphile impilo lenjani. Ngabona kufanele ukuthi angene ukuthi nami ngidawufunza ngiphindze ngifake esivivaneni ngi-active kakhulu ke ku-Moral Regeneration ka-national. Lokhu kuyangisida esontweni to start with la ngishumayela khona ube siye siphindze thine lesebhizinisini njengoshiwo lo mfundisi bese siyakhohlwa tonke letinto ne-foundation lesakhile kuthi sibe ngiloku singokho. Yebo. Ukhohlwe ngilo nkulunkulu lebakukhulisele kuyo ukhohlwe nalendlela lebakhulise ngayo bese udubona wena umkhulu kuna wonke umuntu kanti code of ethics ayisho njalo ufanele ukuthi thobe ngasonke isikhathi watise umuntu wathi ukuthi umuntu uyini and that ungayikhona kuphela nangabe awumkhohlwa umqalisi nemphelelisi wempilo yakho. Ngiyakuvumela kakhulu make ngivume futhi ukuthi bese silikhohliwe liphuzu lelibalekile ukuthi useba ku board ye MRM nationally and kubalekile ukuthi lokho kuvele ngoba naloko kuyamakha umuntu ekutheni akhumbule ukuthi nangabe ngilalela na umlayedo make fakude uphile la nami awuthi ngizame ukuphila la ngoba lento yesimilo icala lekhaya bathi ligotsha liseba angeke ukuthi nangabe umdzala uthi sengikhona utofunza similo akukho futhi isikolo lesinye sesimilo ngaphandle kwalekhaya bese ke nemphakathi uyafaka. Ngifuna ukuthi akulelakho makho ukuthi ungaba ngiko konke wende konke kodwa uma uthi khohlwa ukuthi wena udaliwe kunepower lengetulu kunawe lekumele ngetikhathi tonke uyithobele uyilalele nawungakwendi lokho siyababona abantu kusibendane nangabe banetimali babehave sengasibongulungulwana labanye lekumele sibakhonde thina lesingenalutho bakhohlwe make ukuthi beda bangaphathanga lutho bayohamba bangaphathanga lutho. Lelo phuzu libaluleke kakhulu umfundisi lokuthi wathi la ukuya khona ikakhulu nangabe mhlawumbe labantu abatelwe emakhaya la kunetimvo khona kunemali khona mineke particularly ekhaya babe bekanesifo sokuwa besiphila ngokuthengisa amagwinya nemadumbe ukuthi sikhone ukubhadala siye esikoleni make ke bekuyi prayer warrior then and sine like any other mfana bekuhlupha lokuthandaza kwakhe uye esikoleni utandiledisa athandaze niyabuya kufuna athandaze ngisengali bese singene ekitchen sine sinjonja kudla siyabambisa and lokho akukaze kwaphuma ukuthi imani letinto legogo bekathandazela ndona ngileti ngiyatibona ngaye esikoleni ngena lutho esikolweni ngadojwa bo mistress namanje mistress wami usasengumake wami ngokusaphila she's 91 and
kwaba ne-typhoid, kwagulwa esikoleni, yangiphatha ngingenamali, kungenamuntu okungithatha urobelana ngiyise eMaridi. Nase ngingaka ngiyasibona sadla saNkulunkulu ukuthi bakhona labafa ngasinza mina because of le mikhuleko yala gogo lebesimhleka sihlekisa ngayo. So kubalulekile sometimes ukuthi baye bathi umfundisi kade idala imfundisi kakhulu. Kubalulekile ukuthi sithi pause etimpilweni tethu lesikhona khona, sibuke la sibuya khona ukuthi yini beyenteka, i-foundation yethu injani, ngaphuma kulento lebangifundise yona ngaba yini la. Yebo. It's unfortunate ngoba siyakhohlwa lokho. Nangabe sesihlangane nebangani, imisindo seyiminyende, uthi mate utilibale ukuthi kodwa ngibani. Usukunenhlanhla uma ubuyela emuva uthi khumbula ukuthi ungubani ngoba ngila uthathisa khona bese uyaqhubeka. Lempilo yakho yayitolo iyabuya kuwe wathi ukuthi phela mina ngifani naye, mina nginguloko. Njengoba ukhuluma nje make unginiketa sithombe sokuthi wakhula nawe ungumntwana ekhaya lelihambule, ekhaya la kungenalutho kodwa uNkulunkulu ngoba ugcine emava make, ugcine imithandazo yamake, uNkulunkulu ukukhuphulile waba la ukhona khona. And lokumnanzi ukuthi noma ukhuphukile asikuboni thina ukhuphukile, sikubona usasenzimeni yethu ngendlela lotiphethe ngayo, ngendlela lohlonipha ngayo, ngendlela lowamukela ngayo labanye bantu lesingakuboni kulabanye bantu. Kodwa wena usifundzisa lokukhulu ukuthi lokubalekile akusingiloko lokuphethe, lokubalekile ngilabantu lo interacta nabo esikhathini sekuphila kwakho. Ngifuna kubuyela emuva kancane ngibhile ukuthi benithengisa amagwinya. Ngikhumbula lapha ikhumbula la ngaphunza khona bekunababe lapha babe Khelias wahlile emakota kithi mfundisi. Mwahle kakhulu maka angeke ngaze ngaba ngiloku lekunikwa. Ngiye ngakuthola ukuthi babe Khelias ungumnakeni. Lijale belitimisele kakhulu, linekuthula, lithobekile nalo liwenda umsebenzi. Ngikhumbule nangabe sifikile lapha ushodelwa athi hayi hamba uyofuna imali bekakuniketa ukwathi ukuthi uchubeke nempilo. Lempilo nayimunya ekhaya noma impilo levele uNkulunkulu lebekayifakile kini. Mfundisi, impilo lesayimunya ekhaya. Awubona. Futhi yasifundzisa impilo. Because bekubhakwa lamagwinya ekhaya eMaridi kule ondi yaphansi. Bese kuba isikala seflower kuthiwe ngisalela. Lo salela bekasinyelwa abantwana labangenalutho labangakhona ukuthenga amagwinya. And ngalabo salela abantwana bebahamba nabaphuma esikoleni bayothutha inkuni balethe bathole salela, bathola something. Nami nase ngibuyile ngingutishera. Ngithanda ngibona lenhlupheko esikoleni. Ngaqala i-feeding scheme ngabo 1980 eModuping lapha eMaridi. Hayi leya nyalo bengifundisa abantwana i-handwork bayi-improve. Come weekend ngithwale ngihambe ngimzinza lapha eWhite River Makotas, ngithengise ngihambe ngothenga impuphu nakhuphukani ngiphekele bantwana lebe ngibafundzisa. Impilo yashintsha kancane. And little did I know ukuthi bekuyi destiny yami. Ngobe ngafika kumlungu waka Fraser wathi why ungena emakhaya hamba eDayisenza kune curio shop bengakwazi uyobathengisela khona bayothatha ngekuningi. Nase manager weDayisenza resign ba appointa mina ukuthi ngihambe ngiyorana iDayisenza. Bekwaba sinyathelo sokungena ebusinessini. If bengakabi nalelo velo lokuthi ngithwale le handwork yebantwana namhla ngabe ngiretire ngitishera.
kube watibuka wena wanganaki labanye bantu. Lokhu mina kungifundisa ukuthi empilweni uphumelela na unaka labanye bantu. Ungathi wena unceda labantu kanti utinceda wena. Buka la ukhona khona namhla. Sikhuluma ngamake Nora lapha ukuthi bakwati ngaleyo ndlela. Make lo timisele empilweni sitholile background yakho ukuthi unje njengoba unje namhla ngoba lento isuka kuphi ekhaya. Ake sibuye ke make singene la sithi leti business manje le business lephathekako njengoba sigibela sibona amabhasi akho amahle nakangaka awucethi licala ukuthi ngifuna kuwenda lo msebenzi as long bagibelile noma kungena lithula kunanzaba kodwa ulethe ma state of the art. Ungaphawula uthini la? Mfundisi silethe ma state of the art ngoba labantu labagibela amabhasi babaluleke kufana nami lokugibela imoto yami edrobheni. Babaluleke kufana nalola bayakhona ukuthi akana moto ufanele agibele ebhasini yakho ufanele aphathwe ngalinye indlela lengajabulisi akusiko. Kungako onke malanga nasihleli siplanela i-comfort yemgibeli. Bavuka ngabo 3 bebayogibela amabhasi. Batoqala umsebenzi ngabo 5-6 la edrobheni. Kufanele athi nakangena ebhasini abese uyalala uphumula lokuthonga ukuthi afike emsebenzini afresh kakhulu. Na kungena lidzaka kungena moya kungena lithula ngeke khona ebulala. Ufanele atade ukuthi naphakathi kwale bus uphephile so that akhululeke nakaphethe ukuthonga ukuthi kahle ufike emsebenzini. Those are our plans. Ufanele futhi afile secured ku le ticketing system kungangeni nje kosidlani bahlukumede umgibeli. Yebo. So kungako ubona lamabhasi angalendlela angayo yona ahamba ngesikhathi a well maintained mahle a comfortable. Uyafana na ugibele nje ibhasi kuyafana nokuthi ugibele iBMW neMercedes ay automatic akahlubedi al clean siyazama ukuthi noma ngangibana agibele ativa sekhaya kusukela director general to a cleaner abe comfortable kuleyo bus. Ngoba lesimo lesakhula ngaphansi kwabo sekwethu kwaso senhlupheko asifuni ukuthi sitransfereke kulabantu lesetinikete ukuthi sibanika iservice mfundisi. Ngiyalijabulela lelo emake ngoba abantu labanyenti uthi umuntu ngahlupheka nabo abakuve lokuhlupheka kwami. uNkulunkulu akakubusisi lokho. Kodwa ngoba wena uthatha umuntu umenda number 1 esikhathini sekuphila kwakho kusho kona ukuthi umuntu niyamnakekela. Uceda kusitshela ukuthi useva kuboard ye-Moral Regeneration National. Kunalicwecwe lekuthiwa i-Charter of Positive Values. Le value yokuqala ithi phecelezi respect human dignity and equality. And ngiloko lokwendako ma emsebenzini wenu ekutransporteni bantu ni hlonipha labantu njengoba banjalo lesithunda uNkulunkulu labakha baba kuso. Na wenda lo msebenzi awukakhohlwa ukuthi labantu bakhiwe ngemfanekiso kaNkulunkulu kumele ba-enjoye as much as nawe ungathanza ku-enjoya uma ukulamabhasi. Awucithi awendeli ukuthi ngicetha licala kodwa lokwendako ngiloko ukuthi ufuna labantu bathokote babe sesikhathini senjabulo ikakhulukazi esikhathini esikuso sithi senkululeko nenzando elinyenti. Lokho ngiloko lokumele sonke sikwende sifundo sesibili leso ukuthi njengoba sishito sokucala kumele ukuthi thobe wathi ukuthi lolo nako kubuya kuNkulunkulu
engako ke kumele umkhumbule ngoba nguye umnikati wako konke. Kwesibili ngilabantu losebenza nabo ukuthi inhlitiyo yakho kumele inamathele kubo, kumele ithanze bona, kumele icabangele bona kucala kuze le business nayo ikwazi ukuthi ichubeke iye phambili. Abasiba ngaki-ke bantu laba njengala ningawe. Ngiko ngikubude umbuto ekucaleni kokuthi kusho ukuthi lento isuka ekhaya noma isuka kuNkulunkulu. Sengiyabona manje ukuthi noma isuka ekhaya uNkulunkulu lento bekayibekile kuwe ngoba nawe ushito ukuthi i-destiny yakho la ucala ukuyibona khona ukuthi kusho ukuthi vele ngibidelwe ukuthi ngisebenze nebantu ngende umsebenzi ebantwini. Asibuye ngeDayisenza bekuyindzawo nje lapha njengoba usho ukuthi bekuthengiswa indafu bekuyindzawo lenjalo lapha kodwa iguculile lento and esikhatsini lesiphila kuso la wonke umuntu kumele athokote ativele isithundi sakhe sibuyele kuye ngoba itolo besingekho kuye, besikhahlametiwe, sihlukubetiwe, silinyatiwe, kodwa wena uphumile manje uthi awuthi ngisithobe nasisimo kuze ukuthi wonke ativele asekhaya. Ungaphawula uthini ngeDayisenza? Mfundisi, iDayisenza ayikaqali ngokufuna kuthengisa nje kuphela. As I indicated bengithwala indafu futhi bantwana ngothengisa ngibathengele kudla. Nabangirecruiter baka-BIC bathe njengoba ngiyakhona ku-improve i-handwork yebantwana ngibuye ngitolekelela abantu labadzala around egame. Ngatibona ngichubeka ngingutishera. Bengihamba-ke kulabantu bebaletha leti ndafufu ngihamba emakhaya ngilekelele ku-improve ama-handwork abo. Yagcina wholesale i-handwork. Kepha-ke ngokwathi ngo-1986 nakuba netibhelu. I-BIC yathi siyayivala iDayisenza ngathi ngeke ngiyivale ngoba abantu laba dependa kuyo. And I could see impilo debantu tishintsha ngenxa yeDayisenza. Hayi-ke ngakhala kwakhaleka ukuthi ngithengiseleni. Ngilokhu ngagcina bathi bangibuta ukuthi sukuthengisela kodwa wena ningayo ama-tourists awebi abasethi la nalaba labuthenga kwabasethi la. Ngathi sengidobona ukuthi ngendani. uNkulunkulu tangisida ngoba akusikwami ngedwa kwami nalesivi. Ngempela ngasitakala ngoba iDayisenza yaba ne-bakery nyana, if you recall, kwaba ne-Shell garage, kwaba ne-bar lounge nyana. Ngachubeka nami ngithengisa wona lamakota eMshatha. Mina-ke bese nginelibhokisi lebantfwana lele angeke ngibabale ngoba bakhulu kakhulu namuhla. Labe kubeli bathi ukuthi kunelibhokisi lebafika thatha ikota ahamba ayodla abuyele eklasini ngoba nganalutho. Ibuya lapho-ke iDayisenza kodwa kuthi into nasetishintsha kuba ngconywana. Nami ngabona ukuthi hayi sekufanele ngoba la kula ngayifunza khona kwenta ibhizinesi ukuthi ngithuthukise lendzawo. Bangidiscourage nalapho ukuthi emakhaya i-shopping center iDayisenza isemkhathini we-Hazyview ne-White River kuyovala. Bantu batawuya either i-White River noma i-Hazyview. Kujuba nje long story short iDayisenza namhla igcwele weekend igcwele kuna 54 etitolo. Ngilethe letinsita leti bantu batiyele edrobheni ekhaya. Nayisavulwa bengifike ngithathe ibhokisi lema-cold drink ngihlale ubone gogo achamuka shova bar. Thenga impuphu yakhe nesinkwa sakhe lesifresh kwehleti inyembeti because la gogo beyangeke ayofika edrobheni. Bahola lapha imishini bathola konke lebakudzingayo lapha. What more can you do? Ngiyalo-ke eDayisenza ngendile sengenda eMaridi la ngitalelwe khona ukuthi nalabantu lele bangibona ngikhula basapota bomake nababe bahluphekela ngibashiyele something lela impossible ngobita. So kwami yebo ibhizinesi uyayenda imali kodwa
Kokuqala impilo yalabantu bebasupporta iDaizens. Kwesibili kutaba impilo yalabantu labantele imali. Kwesithathu nglabantu labagibela lamabhasi ukuthi bafanele babe comfortable, babe safe, babe happy. Angafika atsiniwe emsebenzini ngoba bekuhamba kuceka ufuna kumuyisa endleleni. Misebenzi emihle lena make siyakubongisa ukuthi ube ngithishela wangathi Khobosi. Wathi ay mina phela noma ngithengisa naku buthishela bami abunaluswayi uNkulunkulu wakuphakamisa nakuleyo level waba ngiloko longiko namhla lesikubonga kakhulu sikucelebrate njengamake losuka from humble beginnings to la ukhona khona. Ngiyethemba lencwadi isho konke make lokhu le story lebositshela sona lo mlayetho losiniketa wona ukhona lapha kuleli bhuku kuze ukuthi sikwadi ukuthi nangabe uphila sithi nangu make Nora sathi ukuthi make Nora ungubani singacabanga ukuthi umane wachamuka ezulwini okuwe imana ngoba inkinga yethu thina abantu sicabanga kanjalo. Nanoma ukhandleka manje asicabangi nje ukuthi nawe nato inkinga sicabanga ukuthi uma umuntu nakanemali unakho konke kanti imali ayisingo konke. Ngiko nje wenda ungena nakuleminye imikhakha kuze ukuthi ukwazi ukuthi uphilelane nebantu. For instance besikhuluma la ukuthi uku-African National Congress njengamake lone business lone tinto takhe tonke bekangeka tikhandle athi awuthi ngene ngoba labanyeni labangenako la bangenela ukuthi impilo ibe ngcono manje. Siyabona namhla eveni lakithi amapati lamanyenti nakangaka akungenelwa kulabanyenti ukuthi kufuna kuncedwe abantu bafuna ukuthi incede bona angathi uthi ungaphawula uthini. Mfundisi i-African National Congress ichamuke yasithola ku-NAFCOC neKangwane government sithi nasiye emihlanganweni bese basifakela nokuthi sibone ukuthi umuntu lomnyama akakhululeki kangakanani nokuthi la suhweba khona besikhamandi iDaizens ingaka besikhamandi esixojeni bekuyena manje. So iba yasivula amehlo. It's a pity sihlangana namhla Dr. Motsenyane ushonile because that gentleman usivule amehlo waphinza wasifundisa ukuthi sifanele sibe firm silwele i-economy yalelive. And kwase kuyavela ukuthi ukambe kunenhlangano kunebantu labangaphandle labahluphekako nabe singayikwani nafukho besingeke sidade kakhulu lethi. Kanike e-high school saba nenhlanhla yokuthi kube nalabo be-Black Consciousness Movement but hayi phela ansidilima lekuthiwa you are equal to everybody. Nasekuhlangana nalokho kwathi sekuyanza ke kuthiwe kuyakhulunyisana ne baholi eLusaka ngaba ngumunye lethunyelwa yiKangwane saya eLusaka nasibuya ngaba ngulomunye loya ku-Women's Decade la sahlangana khona nabomake bemhlaba ukuthi sibone ukuthi laba labakhululekile baphila njani thina siphila njani. Nawu lapho sowubona lenhlupheko yalabantu labale ngaphandle labahluphekela lelive nalabafele ngaphandle labafele lelive. Sekuyafika ngo-1992 94 siyakhululeka. Bathi na ungadi la uyakhona ngeke ukwadi la uyakhona kakhulu ngeke ngikhohle ANC isikhulula ngoba bebangena belungu lapha ku-Curio shop but we are looking for the owner on Souk de Bas. Nathi ngimi bathi niyemani sifuna unikade walenza ukuphuma ngathengi namuhla
bantu bayakhona ukuthi basi recognize as business people besingasilutho banichebule nekunichebule baze bakudonsele isitulo bese ubuka emva ukuthi kambe nguye lo beyangichafunela ngemathi lo bese sike nasibuya lapho koNAFCOC bafike emasosha nithi nibuye nani basiseshe basishaye. That was nothing other than laba sacrifice impilo tabo exile. And nasinga celebrate singabasopilendlo lebasakhela yona la eSouth Africa kude lestakuhlonipha and nasingadlala ngeANC namuhla sidlala ngenkululeko yethu sidlala ngetimpilo tethu futhi kude lenye inhlangano letasikhulula njengeANC singazama going forward nayo inhlangano lesifanele siyisupport sibo somabhizinisi ngoba abantu bakhala ngemisebenzi lengaphandle ipolitika yakhe imisebenzi kakhulu ipolitiki yindlalela i-conducive environment ukuthi nikhone kwenda ibusiness lemsebenzi awuya kuphi nasingayisupport lenhlangano lefanele ithi create that environment sikhone kuhweba ngekukhululeka so hayi mina ke ngiyayiseva ndawuchubeka ngiyiseve azemadolo angavumi and angidawubhayiziswa kule misindo lekhona iANC yangikhulula isatowenda futhi konke leli kuthembisa ukuthi takwenda ngobe livela thatha ngabo 1901 bani only 30 years sifuna ukuthi konke kube right ungathi besingaphili khona kule live asivuteleni lehlangano siyiqiniseni siyikhulise nayi nesupport. Ngiyalithanda leli mali ukuthi ungakhohlwa la ubuya khona. Bantu labanyenti bakhohliwe. Bantu labanyenti mhlambe labanye abade njengalabantwana labatelwe after 1994 abati ukuthi itolo bekunjani babu wakho umenaye ebus stop makuchamuka umlumbi bekachachatela angisakhulumi nakuchamuka amaphoyisa angakendi lutho umangale kusekwende njani manje ebusuku nilele niyavuswa minyango yakhahlelwa la edrobheni bonke kuhambe kuze kushaye kumbe 8 kumbe 9 lokwe curfew sibuya esikhatsini lesimatima la etitolo bongathengi bongangena eminyango njengoba singena manje eminyango munye thina indzawo yethu bekulifastela ngilesikhala lapha ekhoneni wangena labangena khona boba senkingeni ngakho ke kubalekile ukuthi esati ukuthi sibuya kuphi make ngiyakubona ukhuluma lento isuka ekujuleni kwetibili takho ukuthi iAfrican National Congress isikhululile singiloku lesingiko namhla ngenxa yayo sikhona kwenda konke lesifuna ukukwenda lesithi kwedemocracy kungenxa yayo and uthi wena uma singakhwesha lapho yakhwebuka lento itawubuyela emuva ngoba nalabo lebathi bayayifuna abayadi abayivisisi abakathunywa ukuthi bawende lo msebenzi. Ngiyathi bantu labanyenti bathi manje labantu banje yebo liphutha lihlale ebantwini wonke umuntu naka excited wenda noma ngabe yini kodwa lokho akusho ukuthi ngilenhlangano lenda lokho ma individuals mfundisi singaya maphutha lento wabantu asinawufika nzawo kakhulu ngobe labantu njengoba ushilo ukuthi basuka balandzela ukuthi thina singena kuANC sifuna 1 2 3 bese labanye bachube bahole kahle labanye bese badzakwa ngumbuso banyathela ebandlu lele babafake lapha
bese ngikhumbula ke gogo washo lenye into ku Ephesians 5:18 wathi ningabudzakwa yebo ngumbuso libese lesingabudzakwa yiwayini liwayini ya wathi nawukhula undlondlobala uba netimvo avoid to be drunk yebo ngumbuso balekela ukuthi sikhundla singakudzakwa singangena enhloko balekela ukuthi imali ingakudzakwa bese wenda timvo letiphume endleleni ungathi khohlwa lo ungukona nangabe kuba ngimbese kabona ngibangconyana ngithe Mercedes yana leluvo agibeli lapha ethi sitsha selphalish athi this is a step in the right direction kepha ungakhohlwa la ubuya khona futhi ungadzakwa i-success zama ukuthi udzakwe ngumoya loyingcwele awubeke ngoba udaba sidzakwa lesikube enkosini kunokuthi kube sidzakwa lesitaba lidzaka bakhona ke labadzakwa ngilombuso ikakhulu labangafaki ngisho sandla ngashajwa nokushajwa libhoni bese bayadlalisa bese kuthiwe yi-ANC imushakele it's a very sad situation kodwa sisasenabo baholi labaqotho labaqhubekako and if mina nawe mfundisi singavuli bantfu emehlo singimi si support lento lenhle basishiyele yona yothatha laba labadzakwa ngumbuso kakhulu make uphawulile la ngikuthi naya eZambia bengingadi ukuthi nawo ingcenye yaleyo delegation yayikhumbula step lesibaleke kakhulu ukuthi usemaphandweni wedingwenyama mara ufuna ukuthi uyotiphosa emlilweni kuyabida lokho kukhombisa ukuthi kunekuthi misela kunekuthi dzela ukuthi sifuna lelive lakithi live uNkulunkulu afuna ukuthi libe ngilo le human dignity nale equality lesikhuluma ngayo ka moral regeneration ukuthi kumele si respect kumele sihloniphe ngoba wonke umuntu udalwe uNkulunkulu umele uNkulunkulu nathi ukuthi nalaba labale ku-exile bamele uNkulunkulu uNkulunkulu baqhubako ukuthi bawende lo msebenzi labawendako lokungithinzile ukuthi kunebantu lebafa bafela lokhu lesingiko namhla ube umuntu akhuluma noma kanjani especially thina abantu abamnyama makangathi usikonakele kuphi angathi ukuthi konakele kuphi ngoba i-ANC ngekwayo beyingeke ibe nemandla ekuthi isikhulule kodwa sandla saNkulunkulu besikhona la sithi besikhona ngani ngoba baholi betenkolo nabo bebayingcenye bebayi-foundation lokusitshela ukuthi nawuyilandzela le history nakunemihlangano bekuthandazwa bekufundwa liBhayibheli ukuthi noma namhla kukubi kodwa kusasa kuyoba kuhle bariska kuzokuthi umuntu lomnyama namhla sikwadi ukuthi siphefumule bese uthola thina futhi kuba ngithi lesenta tinto letingasikahle sithi labantu labasinceda akumelanga baqhubeke nokusinceda ngibani uyosinceda lo muntu it's so sad you know njengokusho nasiku women's decade ngisho bebabuyile makube in fact safika Kenya airport bangasivumela ngoba sibuye South Africa kwaze kwangenelela i-Council of Churches bafonela umdala oArweda wafika khuluma na president wangale
eKenya umuntu omnyama ungafuni labanye abantu yeah labamnyama angisho bese kuye South Africa ingavunyelwe ukungena kwase kuthiwa ke hayi siqhamuka nge lokhuzana Council of Churches yes besihambe ngendlela yayo however besiyohlangana nemphakathi lokhu kwesibili and weta ke wasikhulula sangena nasiya ku breakfast ekuseni I still remember kunebafanyana babili not bafana phese labo kuma 20 something baku exile lo fika abophelele ma glass spectacles sakhe ngema wire mfundisi akusiso simo lo ufuna kusibona ngisho the child lo izonda usibone bese sithatha namake Dr. Mkhwele may her soul rest in peace sithatha la ku breakfast itinkwate ethu siyobanika siye singadli lapho bantu basacrifice iyouth basacrifice impilo tabo and I don't think babuyile ngobe sazama ukubafuna sangabathola bese iyouth yanamhla yajumpa iANC inomsensi ANC hayi sinabona sifas sinakonke le kudinsida lekwenda ukuthi abantu bethu baye esikoleni sine batali bekufuna bazame imali ukuthi ugibele ibhasi uye esikoleni uphinde ubhadale school fees ngale mali yokuthengisa amagwinya kakhulu so ungathi uNkulunkulu angasilekelela ngobe umuntu udaba likhulu abavule emehlo bathi ukuthi it's akusinkululeko lesingadlala ngayo kunengadi phansi kunemikhuleko leyakhuphuka kwaze kwehla umhawu wakhe sabangilento lesingiyo namuhla so iANC sayisupporta yini yeah ngingathi make usakhuluma nje mhlawumbe kumele kwendiwe lokuthi angathi kumbe bantwana bayafundziswa yini nabo kumbe kunesidingo sokuthi kube nalemfundiso batiswe ukuthi kusukwa kuphi bekwendiwa kuphi njengoba uwenda manje ngiyethemba ukuthi lo leyobukela eve kuloko lokushido utamshintsha kutamlethela sifiso sokuthi athi kanconywana ukuthi kanzi bekuphilwa njani prior 1994 ngoba bengasimnanzi njengoba kumnanzi mhlambe nathi sibadala sigcina ngokuthi sithi hey bengasimnanzi mara sifuna ukungena sibacocele labantwana ukuthi bekwendekani sibuya eveni lelimadima asifisi thina kuphinzele emuva and uma nabo bangeva bafundziswe bathi ukuthi leli bebe linjani I don't believe ukuthi bangapisa kwenda letino labatendako inkinga umfundisi ukuthi kwathini lesifanele sifundzise labantwana some of us sitsakwe umbuso sitsakwe letinto letishintshile kunokuthi se appreciate lokushintshile ufuna more uthole babu ekhaya athi ngifuna umbuso ungakhele indlu umbuso mabe lomtsala ngaba wena ungibabe wendelani bantwana bakho bese uphoyizena labantwana ukuthi asinandlu nje ngobe lo mbuso awusakheli asilaka ngendlala nje awuphanza wendilutho ngobe umlenze umbuso ukuthi ulethe do deliver ama food parcels like bese awuhambi ufuna umsebenzi uthi asinamisebenzi ingani umsebenzi na ungawutholi uyaphanza nawo ubabe ubade donele indafu basathengana namhlanje uhambe uyolima divanze la emva kwendlu kube nesipinishi bantwana badli cha asikwendi sibukungbuso so nawutshela umbuso uthi ngihluphe nje
ngenxa lombuso utabatshela njani ukuthi ulwele bakhona la bawufele lo mbuso? Ungathi thina singashintsha ingqondo tethu thine labadzala lathine lebadzala ukuthi nasikhulumisa abantwana abasive. Ngiyakuvumela mama, ngoba uthola ukuthi namhla umntwana uyakhetha bathi na umsebenzi angufuni lo, letha amaphepha kude, lesikolo mahala, funzani phela, akufunwa kufundwa, kujahelwe ekutheni kusetshenzwe. Utosebenza uthokotiswe yini nangabe ungakafunzi? Ngoba phela imfundo isikhiye sako konke. Na unemfundo unako konke. Ungahlala ungasebenzi mara utoba nemasu ekuphila. Ngani ngoba ingqondo icacekile, ingqondo ivulekile. Angeke uloku uhlalele blame labanye abantu noma kublame uhulumende. Utawuthi blame wena ngoba uNkulunkulu kwakhe waphelela wathi nakule nkuniketa kona bona ukuthi wendani going forward. Ngihleli la bekunene namake norapha kude inkulumo lenhle nalemnanzi nakangaka. Siya elikhethweni make ngikubona uphethe licwecwe la lebathi Charter of Election Ethics. Lengikubonako lapho lokuvelako ithi lapha act ethically and vote responsibly. Ngabe nisho ukuthini nina be-moral regeneration movement ngalokho? Sithi act ethically and vote responsibly. You know, unfortunately sikhuluma naleli maqembu langala ngasekhaya ukuthi nani campaign angihambi ngiyocampaigna ngomfundisi Mthali, ngicampaigna ngeorganization nami, ngicampaign ngami lengifuna kumela sikhulu. And by so doing your morals angeke akuvumele ukuthi uhambe utfuka abantu estrateni to start with. Number 2, nangabe awuna morals, awucabangi ethically, utabese uthathwa ngumoya nabathi nalicimbi lelinikati ingo yakhe ufaka skip nalelinikati tikipa uyahamba wena unayo onke lama colors wardrobe yakho. Lo kwenda kwakho njalo uluza ifocus, you lose your ethics. Awusati ukuthi wena ufunani. So sithi as a campaign neni in an ethical fashion, organization yethu especially ANC inebantu leyifanele bahloniphe, ivete sekufundi nesidima salabantu. Siphize sikhethe bameli laba sekudlulile lo wema branches akhethiwe. Hayi ngoba unelutho ukhuluma kakhulu emhlanganweni. Look for ethical leaders labatawuhamba bayokumela baphinze babe sibonelo salenhlangano le uyimelako. Siphinze sisi with our vote celebrate labantu labayifa bafela lenkhululeko. Ungangikhomba ke mfundisi Mthali lenye inhlangano lene bantu labafa bafela lenkhululeko. So kuvuta kwethu kufanele kugcine lesithundi sethu. Yethu inhlangano ayikadlatini. Ithobekile. Uyatlalelelela mlaleli ukuthi make uthini la uthi njengoba siyovota asibe nako lokuthi siyadihlonipha kuze sikwadi kuhlonipha nalabanye bantu ngoba inhlonipho ihamba libanga lelithe kakhulu. Vote ethically and act irresponsibly. I'm sure kuyangena imakena lo ukuthi njengoba kuyawungenwa lapha kule booth kungimna uNkulunkulu wami lamaqiniso
labo ukhuluma ngawo lokukhumbula ukuthi ngibuya kuphi kumele kuvuke kume ngetinyawo. Ngingangeni lapha ngoba ngithukuthele, ngingangeni lapha ngoba ngithi ngifuna kubakhombisa ukuthi awulayi muntu la, utilaya wena. Ngoba imiphumela leyo phuma itakugabunisha nawe, noma mihle noma mibi. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi nangabe singena kule yandlu lencane le, singene singakakwati, singene sazi ukuthi sifuna kuyowendani, sikhumbule kakhulukazi la sibuya khona, ngoba lokho kutawusiyisa phambili. Labanye bayangena-ke make lapha kule ndlwana, umuntu angadi ukuthi wendeni, ufanele endeni, alithathe leli phepha alimosha, kube naloku lebathi ma-spoiled papers. Lo muntu usuka akhombisa ukuthi ungene lapha angenayo inhloso yokuthi ayongena lapha. Phela kunebantu labathi angadi ngekuliciniso ukuthi nangingavoti ngeke uthole umsebenzi, yakufuna le inki boba khona nalapho ube khona, noma uyangena ngalo uyamosha. uNkulunkulu kubukile, and ngiyakholwa ukuthi sikule simo lesikuso manje ngoba uNkulunkulu ovumile. Phela itolo besingavoti thina. Bengisakhuluma nje lapha ekhaya ngithi uma mina ngibuka mabona ukuthi bababuta ukuthi ule 30 years yini highlight yakho. Mina ngathi uma bangabuta mina yami yinye ukuthi ngikhone ukuvota. Bengingavoti. Kodwa manje ngiyavota, and livoti lami liyakhona ku-influence, liyakhona kunjinja, liyakhona kushape live lakithi, liyakhona ukuthi ngingabi ngilo mkhulu lo selfish, kodwa lotawenda ukuthi isihlukulwane sakhe siphile kangcono ebeni ngoba bengiparticipate entweni yelinyenti. Akusibo yini bugovu ukuthi wena abavote kwabo mina ngeni la. Akusibo yini bugovu lo nekunganakekeli isihlukulwane sakho. Uma lesihlukulwane singaba nelithuba lokuthi basikhombise ukuthi bukani bantu labavote kusukela nge-1994 uphimkhulu wenu la bakekho la, bangaba selihlazweni lelimangalisayo ngoba mina njengamkhulu angikaparticipate ekwakheni lelive. Inhlanhla lesiniketwe uNkulunkulu musa lo ukuthi sikhone ukuvota, besibukela nabavoti. Sibukela babuye batodlala ngathi bavotile phela bona batifaka. Thine-ke 1994 ilethile ivote, saqala ukuvota nqa sathola inkhululeko. Nasingakhona ukuyivikela le nkululeko, protecting this freedom. We are doing such an injustice kubantu abethu Kakhulu. nesitukulwana sethu lesitako. Kwathini we are doing injustice to us ngoba nasitawubuyela emuva ukuthi siphinze sibuyele la sikhona khona la kude. We can forget about our freedom. You can forget about your vote. You can forget about leti mfana leti ANC seyitendile o government ayiko ANC atendile ndelomnyama kakhulu nje kona lokukhululeka ukuthi ngikhulume la ku TV ngikhululekile. Ngaba senkingeni bashisile emabhunu eDayizenza. Ngathi ayike mina ndawuthengisa tindafufu ngitibeke phansi embhede ngiphinze ngiyakhele ngoba bekushisa bona ngoba kunguwe ingobe kungumuntu omnyama. Yes, thathwa lapha emsholozi nyalo bekune-camp fike bangibekele khona yalo umgwaqo lokuyisabi lo ngena edrobheni. Kuyi-curfew bakhulule tinja mfundisi kusanesilibathi le ilokhuzana lenja lila Ngiyasibona lingamabhunu ubaleke ugijime batiyekile letiya kuluma gijima uzofika e-police station. So those are the things that we went through.
na singavoti singayivikeli lenkululeko kutoba worse kulabetaku ngobe sebakuvile ukukhululeka ukuthi babuyele ekugcineni it's not going to be kakhulu so asiyivikeleni lenkululeko kakhulu ma and lokho lokushoko ngiko lokumele kube ngiko ngoba isikhatsini sekuphila kwethu sithi emuva sisayi kodwa phambili ngila siya khona kodwa lokumnanzi-ke make ukuthi vele uNkulunkulu into nakayibusisile iba ngumliba loya phambili le mina ngingangabadi ukuthi vele lenhlangano itawusihola isihole aze uNkulunkulu athi yena hayi ngoba nguye umnikati wako konke uyabona especially nathi uma sitawukhumbula ukuthi siniketelwe umsebenzi kuze sinakekele nabe abantu abaphuyile sinakekele nabe abantu singatsakwa njengoba ushela mbuso singayendi tinto lekungafanele ukuthi ngabe siyadenda esikhatsini sekuphila kwethu kodwa uma singabambana sihloniphane sisebenze kanye konke kuyawusebenzela ebuhlini make sikhulumile la kwaba kunyenti kakhulu umlaleli utawuthi dobhela la adobha khona nami ngidobhile la ngidobhe khona kodwa lengikuvisisile ukuthi singayiyekeleli lenkululeko yethu iphahladeke nguwe nami lesingayenda ibe senzimeni ibe sesimweni ngicela ukuthi ushamba kanye-ke make usho imava akho ekugcina. Ngiyabonga mfundisi Ngubunge nawe Msakadi leli thuba lengilitholile ukuthi ngiphefemule ngalento lengiyibonako kuba ubuhlungu ukuthi labantu labakhululwa njengami nawe ube ngithi lesi hlephula lenkululeko sifuna kuyiqedza and singadiyengi ngobe nawuthi lenkululeko uyithole nje ngoba uhlakaniphile akusile ngadi lecithekile nalomkhuleko lo wabayi-foundation emasonfweni awunalo liqiniso asibuyeleni emaqinisweni sadi kahle ukuthi bethi khonyana inhlangano lethu FIFA lengaphandle ukuthi i-ANC baholi bayo bema nebaholi bemabandla baphumele baleni babonwa baboshwa babulawa bafa bafela lenkululeko kungako mina nemndeni wami fanele sivotele i-ANC mfundisi nasikavoteli i-ANC sovotela abantu taphinza sikhulula kulelive ngaphandle kwabantu abatasithengisa asiphumeni ngebunyenti bethu ngobe the numbers atawucounter nasiya kuballot sifike ufune la i-ANC ngakhona uvote utabe uvikelele nkululeko wakhe live lelitaba ngcono for banfana nesitulwana sakho ngobe nawo kusowukhulile uningangami sowucabangela labaletawu labalele bastele bayilwele lelive kungithi lesifanele sichubeke lembi siphambili ukuthi bantwana bethu bavikeleke. Ngiyabonga. Sithatha ngetandla totimbili sibonga kakhulu kumake norapha ukuthi ngeligalelo lasinikete lona nangabe bekahamba nathi kuna i-message or kunasi story lebekasitshela sona sempilo yakhe ukuthi uhambe wandlula kuphi kodwa hayi ngoba yena anemandla kodwa ngoba kunalo longetulu kwakhe lam-acknowledge ukuthi unemandla ekutheni ahambisise akhona ekuhambisisa le ndlela lenkulunkulu lambekele yona. Siyambongisa ngoba ungumake locotho ungumake lo watisa labanye bantu akakadibuki yena kodwa ubukela abanye bantu uNkulunkulu uyambusisa ngalokunjalo akagcini lapho ugcina inkonzweni uthi banda bamukele Jesu njengenkosi nemsindisi
bamadi bamthanze ngetikhathi tonke. Sibonge kakhulu isikhathi sakho make, inkosi emusa ikugcine, ikubusise, ikunikete konke lokufunako, ikunikete nemandla ikuqhubeka uwende wonke lo msebenzi omuhle lo wendako, ikugcine njalo njalo. Siyabonga kakhulu. Ngibonge kakhulu mfundisi.